Bisi burum ni hake taklai bisi bo haino Ttaadc ni headquarter Khumulwng thungno khlawo naithotoke Bharat Haktor Yoksama sal Palai jaka Yaparu ini o Yoksama sal Pandawo Haimanja Khakha sini Korongganan Chairman Ttaadc ni Sri Jagdish Deparma Tegu Haimanja Khakha sini Korongganan Deputy CEM Sri Onimes Deparma Tegu Haktor Khajak Dotoni Sai Khakung Jalnai sini Korongganan Jul Kendra Mantri Srimati Pratima Bhumikji Baba sini Pandawa Haktor Khajak Ibu sini Korongganan MDC Sri Ganesh Deparma sini Ibu Korongganan MDC Robindra Deparma ex-EM Korongganan Chandradaya Yupini sini Zonal Chairman Ibu sini Official Staff Haimanja Khanai joto Bharat Participant Student Media Person, Security Person the Official Staff Amsani joto takhok tei bokok sono joto na hamjagma yaparu dinini o Yoksama ni salo kok kisa narwana nurang joto na saimana dinichin Yoksama ni sal Bharat Haktor ni Bharat Haktor Yoksama ni bagai kebangma Bharat di Sadinata Songrami rok sakbai thangni theirawoi kolomtei khikhlaioi Bharat Haktor ni je kebangma jonogon lokno hamkhrai ronani bagai development khainani bagai borok sak sacrifice khai thangkha ini o sal borona sung moitok khainani sal borona sung kholomnani sal boron donani sal je o Yoksama ni kalaisa ke maya orang yok kebangma lokorok sacrifice khaimani bisi mau ini sini Ttaadc je lai thangnai ek bosoro sini Bharat Haktor ni kaisa সংবিধান ni bisingo tongnai 6th schedule ni bisingo tongnai Indian Constitution ni 6th schedule lo sini Ttaadc ni provision tongo